Beredar video momen Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal beli bakso di pinggir jalan. Dalam video yang diunggah akun Instagram milik Sang Jenderal Bintang 2, terlihat Irjen Iqbal berjalan mendekati PKL yang berjualan bakso di bawah pohon rindang. "Assalamualaikum," ucap Iqbal memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab si pedagang. Melihat jualannya didatangi polisi, si ibu panik dan seperti ketakutan. "Kenapa?" tanya Iqbal. "Enggak apa-apa, Pak," jawab si ibu gemetar. "Saya mau beli bakso, berapa harga baksonya?" tanya Iqbal. Si ibu yang latah, tampak beberapa kali mengulangi kata yang sama. "Ayo beli bakso," ujar Iqbal. Ayo beli bakso," jawab si ibu. Si ibu penjual bakso lalu bertanya. "Enggak apa-apa ini, Pak," katanya. "Ya enggak apa-apa, saya mau beli 1 bungkus." "Kok kayak takut?" kata Iqbal sambil mengejutkan si ibu.